Ырыштываган школа жизем пір юхыма бірлежеші елана кені ерге беверен үшулі вішленне май, шыршыври пілі учрежденезен чехайне еверлі уя вердеть. Хастар ачазене рашейри школа жизен юхымне елеші. Шубашкарда да шак күнзенче аслара хизем, кәшін классри юлда жизене хайзен ретне ешінжеш. Аллама шкулды хастарзен юғымеде матурзенбе пуянланжы. Еладырық шкуладжизен юғымне керегензен пірреміш күнзенжене хайзем шучандалыға, асла руризене хайзенжен кежінезене ялнақ пулышма хадыррине ыры шпе жеріпледеші. Халхинже сымахран коронавирус алхасны вғытра ырмиган мешлене тухтырзене хизеп туза шкул гардыжынже шамры хунавзем лартреш. Вишіміш классемжен ку хыех бір бызықта яваплыш. Эбир паян ырайш турмур, евешсем лартмур. Эзене похса таратпур. Аллама шкулда жак проект егебінде вунжичімі шулдан байшлейд. Паян егун вірене учреждениенже азынна юхымра вишер волонтер. Шагынбек юхонсем пулни, ажазыне пірлешме булышать, терле мероприятиесенче весем хайсен телевизионе лардашы, шав телеопатне весем турдынашы. Шаг юхымра пирене терле направление би ажазем, хучынашы волонтерзем бур, волонтер-медиксем бур, экологсем бур, патриотсем, спорт енебе эшлеген ажазем бур, весем да хаваспах, хайсен шухушысыне голоса, хайсен планзем дуза, шаг шулдалыкра міле мероприятиесен миртермелине, шухушлашы, хаваспах учынашы, савандарать. Ачасем, хайсем, воспитание летелешенчен булыш собраща. Весем хитререх, лайхрах, ырырах булмадаражаща. Шабире савандарать. Туслада хастар пужарулы жамрыксен ретне кенеят пазаламлаза, ажазыне ядарлы футбол кызембе, шак югуман палызыне парнелереш. Аслы дузызем візен шуғыжызыне өметтелевіне ялнах итлезе шуда илме, пулышма хадирине калареш. Чвашенгаларым Валли, Алиса Александрова, Михаил Солин.